mwatahuye mwese ibibazo mwabajije nabyishuye byiza by'abantu. Mugabo ndabona umugabo yanze yicurikiriye arira atigeze yumva n'ibyo mvuga kandi batarabyumvise. Nagira ngo amubwire ahaguruke ambwire ikimuriza. Wewe mshana mbona hiyo wabira kuisinzira wakupakuze ubalile ndaje nyakuwa uyakupulia kalama yemose nimba nakutakiroza anachikajeona damu yeko na baba ye n'umuti babaye wababajani iki ababajani chikuta abantu bose kumva na bakanegera Yesu nategereye mubicara bageziki narifisa kasuru kafisa ubwanwa bw'ubwo bwawe kandi bagatwaraye wapfuna kubagiruka ko kasuru katanje ubwanwa sinakubesha wamengo ni n'ubu kwawe ufite mbona kasuru n'inama nayirebye taha kubwira oya se tuze kuraga inama zenda inyuma ikakuchega ariko